ubantu emateksini asikhale ngisho kwabangani bethu because umngane wakho uma ukhala kuyena ngelinye ilanga khana xabana ukuhlambalaza ngazo zonke lezi zinto okuxoxela wena uthi uyamxoxela umuntu kade nyabele ufake isipesini one day and uma ke baxabana ngathi sibaziyo bezwana sebenikeza igaxa phambi kwethu sisuke sikhola yona yonke asipeyisho kunye ngoba bebehlezi kanje. Hallelujah. Sanibona ngesene. Cela bazalwane ukudlulisa okukhulu ukudabuka ngesimemezelo kade simenyezelwa ekuseni la sokuhamba kukamama wethu mama uGana. Hallelujah. Sithole nombiko ngolwesine ekuseni ngolwesine sawuthola umbiko ukuthi umama uGana akasekho usesenkosini. Amen bazalwane. Amen. Siyazi bazalwane asihleli la. Sonke siyahamba. Hallelujah. Amen. Ingakho kubalulekile ukuba umpostoli uyathi mawulithola ithuba lokukhonza uNkulunkulu isebenzise. Mina ngibuke bazalwane kuthiwa sipraise and worship. Ngoba ngisekuseni u8 kuya campus 8 ufica abantu becula bedlalele phansi. Ngesikhathi sepraise and worship akuhlala phansi. Ngisho kuthiwa kushintsha iculo asihlali phansi simame ngenyawo usekuyisikhathi sokudumisa yena sokuphakamisa yena. Siyezwana bazalwane. Mase sidumisana sodwa sesiphakamisana sodwa uhlala phansi secula umngane wakho usuyaphakama. Kodwa ngoba kusedunyiswa yena isikhathi sepraise and worship sibaluleke kakhulu because isona sidlalelayo ukuthi mase kufika isikhathi sezwi yokunja asihlele siyahamba. So ingakho ithuba elincane ukuthola umsebenzisi. Siyazi ukubona abantu sebekhulile kakhulu ngokweminyaka abanye abanamadolo ngezwakala hayi ungahlali ungena lutho uhlale nje ukubotula ugoqezana ukubotula hayi bazanayenziwa leyo ngoba khona isikhathi la uzokukhala khona sibe sathe uyagula sibeke izandla usindi kanti nje uNkulunkulu uvele ngisho angasinda uyohlala phansi. Hallelujah. So by the first day sakwazi ukuhamba siyakhona already ngoba uma uhamba umzalwane ilunga kulazi ilunga elidala lebandla kusuke kusiphoqa the moment isizwe sabe sapholisa amaseko siyakhona nikhona abazalwane sabile sakhona ngoba umfundisi uJames Inkosi noDeacon Ugcino noNtini salibangisa khona sabafica abazalwane bakaJesu. Hallelujah. Sawuhambisa ukukhuleka khona umzalwane wethu lo omdala la ekhaya ngiyacela nje ngizwile la kumenyezelwa hayi ngathi ngiyalalela ama-branches ukuthi hayi lezo ama-branches aney'nhlelo zabo bazalwane bakuhamba ilungu lebandla izinhlelo azime sihambise umkhuleko la ekushona khona siyibandla elilodwa siyibranch eyodwa manje hamba ilungu lebandla ngoba into ebuhlungu ukuthi abantu basuke bekubi nami masekuyimina futhi uzokwenziwa kanjani cha bazalwane makuhamba ilungu lebandla siyakhona sonke kuzokuba ilunga liyagcwatshwa ikakhulukazi makuyilungu lebandla sengeke libandla bazalwane elizoyakhona ngaphandle kwethu. Angiyazi ngaleyo ukuthi okunye babe nenhlelo zabo anoba zinazinhlelo asiye siyosambisa umkhuleko lapha even kuthiwa ke kuyaba uthula phana kuyaba ufola lapha kuyaba ngaka lapha kodwa kusalayo sizobe siyakhona sihambisa umkhuleko. Nikhona bazalwane akufunakala sibone abantu bajatshulisa ukuthi kufika amanye amabandla azoletha umkhuleko sikhona thina sinezinye inhlelo zethu akube bazalwane. Mina ngendlela engihamba la kuphela ngihamba namanye amabranch babunkosikazi ngesonto lethu ngesefuna kuleli sonto ashiwa sishonile umuntu ufanayo khona futhi akumiwa bazalwane isikhathi side abantu badinga thina njengabazalwane ukuthi size ukuzoduduza makudinga ukuthi sizoduduza khona
silethe umkhuleko usizobaqinisa ayikho emnanje ukubona ezakweni sayingeke zizokunikeza umkhuleko kule ngisho nathiwa sifike hour kodwa kusala sifike ezakweni so asiyenza asiyenza manje somkhuleko lapha kwaJesu. Hallelujah. Amen. Mawunayo makhelwane ukukhawuleza umakhelwane uzwile makhe siyalapha kwaJesu. Sidineke bazalwane behlawulisene lwesithathu umngcwabo ukuthi ungasuke ngolesithathu. Ngithe nje ngicela ukuthi sikusho lokho la nathi beclear bazathi kune possibility enkulu ukuthi umngcwabo ube ngolesithathu. I think ukhona nje intwana encane sele ukuze confirmeke kahle ukuthi umngcwabo ube ngolesithathu. But ngiyacela ukuthi sinformane sazisane ukuthi umngcwabo uthini phela silonke siya lapha khona sizothola ukuthi ngempela umngcwabo uzoba khona nini. I believe ukuthi umngcwabo uzoba khona la esontweni. So ngiyacela ukuthi siye bazalwane sihambise umkhuleko asemngcwabeni ukuthi sibe khona ngoba umuntu engenalo ibandla akhoza kulo usuke dependele kulona le nathi sidependele kulona ngelethu njengoba sidependele kuNkulunkulu. So asizeni ke bazalwane siye khona. Amen. Ngicela nje bazalwane ukukhuluma kafushane nje ngomyalezo wami ukubaluleka kokuba sebandleni. Hallelujah. Ukubaluleka kokuba sebandleni. Ayikho into ebalulekile uma ususindisiwe wamukela uJesu waba inkosi nomsindisi wempilo yakho. Ungagcini nje ngokuba uyimzalwane osindisiwe nje kodwa futhi kube sebandleni. Hallelujah. Lana ibandla ke lakithi khona ilele sikolo iFellowship Center International. Uma ukuthi mhlawumbe ukhona la uvakashile mhlawumbe unalo ibandla ongaba ingxenye yakho ngiyakukhuthaza ukuthi ubhekisise kahle naleli bandla lakithi iFellowship Center International. Libandla right kakhulu ukuthi ube ingxenye yakho. Matthew chapter 9 verse 36. Sithele ukufundela ngokuMathewu chapter 9 verse lika 36 kuya ku-38. Kepha ebona iziqulu waba nesihe ngazo ngokuba zazikhathazekile zihlakazekile njengezimvu ezingenamanzi. uJesu iBhayibheli ngesikhathi esibona iziqulu waba nesihe ngazo lezi ziqulu. Lithi iBhayibheli ngokuba zazikhathazekile zazihlakazekile. La emnyango bazalwane uma sibheka sibona abantu abakhathazekile abaneyinkinga ngendlela emangalisayo. Nikhona bazalwane engingakho kubalulekile ukusingenelele thina njengabazalwane sibatshele ukuthi uJesu uyimpendulo yezwe elonakeleyo. Hallelujah. There is a song we used to sing long time ago elalithi uJesu uyimpendulo yezwe elonakeleyo. Ngempela bazalwane abantu bahlukumezekile izimo ziningi eziqeda injabulo yabantu exactly njengalezi iqhubu uJesu azibonayo elithi iBhayibheli zazikhathazekile futhi zihlakazekile zinjengezimvu ezingenamalungu. Abantu emnyango bahlakazeke ngendlela emangalisayo. Abantu abanazo indawo ababelonga kuzona ikakhulukazi ezakha zilungisa umuntu spiritually. Sanibona bazalwane ingakubona sekugcwele izangoma ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu kakhulu ngisho ukuthabezela izona wakhuluma ngezangoma esezigcwele kakhulu zonke inkaba. Ingesizathu sokuthi umuntu mayephila emhlabeni ikhona into phakathi enhlizweni yomuntu ethi kuyafuneka ukuthi usizakale ingaphakathi yomuntu spiritually. Siyezwana bazalwane ingakho abantu bethola sebengena kuzona zonke izinto bezama ukwelisa uspiritual side wempilo yakho. Inkinga yesizathu ukuthi thina amakholwa esisindisiwe samukela uJesu abayinkosi nomsindisi
sasiyekile thina ukuqhuba le ndaba sekumnandi ukuthi thina sikhona besikhona konzweni sikakhonza kumnandi asayidlulisi le ndaba eyindaba ezinhle kwabanye abantu sanibona bazalwane lithi iBhayibheli uJesu waba nesihe ngalezi zinto ngokuba sayikhathazekile ihlakazekile zinjengezifo ezingenamalusi sizonke abantu bephile emnyango bephile emhlabeni kubalulekile babe yizimvu ezinomalusi abantu basenzela umathanda le nyango abantu bayadlebeleka le nyango akekho kuzobuya ngoba akekho umuntu olusa omunye umuntu so uJesu akayithanda le ndaba uma ibuka imenza ukuthi abe nesihe ngalabantu ngoba ubabona beyizimvu ezingenamalusi funda sena wayesethi kubafundi bakhe ukuvuna kukhulu kodwa izisebenzi zingcosana isivuno sikhulu ukuvuna ukhulu kodwa izisebenzi zingcosana ezisilana nje mangase kuthiwa mhlawumbe kuyabheka mhlawumbe ungathola babili bathathu abakwazi ukuba invite abantu ukuthi asabe senkonzweni waphela amen asayikhulumi le ndaba sonke sijabu kushumayela kanti uNkulunkulu usinikeze ngoba umpostoli yathi maningi amapulpiti la ngaphandle sakubona bazalwane maningi abantu efanele sibatshele ngoJesu efanele sibamele ingakho lithi iBhayibheli ukuvuna ukhulu ngoba kuningi ukuvuna le nyanga kodwa izisebenzi zidosana abantu abangapholwa baningi kakhulu la enyanga badlula thina esikholwayo intenza lokho ukuthi thina esasindisiwe siyasindiswa nje kodwa abasebenzayo abakhathalela umsebenzi kaNkulunkulu bayidosana kakhulu abaningi bethu amaBhayibheli siwagcina nje ngeSunday uma sizenkonzweni sibuye siwabeke bese siwayeka kanjalo haleluya haleluya kwabona ukutshela umuntu nje ukuthi uJesu uyaphila singancama ubatshela inamba zelotho zibe singakamala batshela ukuthi score seKaizer Chiefs eMaritzburg kube ubayi score kodwa singabatsheli ngokuthi ukhona uJesu ophilisayo ukhona uJesu osindisayo sakubona bazalwane ingakho bethu uJesu ukuvuna kukhulu kodwa isebenzi indosana maye isebenzi indosana akakhulumi ngabanye abodeyiniwe kwathiwa woza wena umfundisi woza wena umpostoli ukhuluma ngezisebenzi ezikhona la embusweni kaNkulunkulu kodwa ezizodlulisa lezi ndaba ezinhle eziyivangeli kaNkulunkulu mesethi ngakho-ke nxusani enkosini yokuvuna ukuba ithume izisebenzi ziye ekuvuneni kwabo ngakho nxusani enkosini yokuvuna iBhayibheli lisitshela ukuthi kukhona i-Lord of the harvest kukhona inkosi yokuvuna ekubalekile usinxuse kuyo ukuze uNkulunkulu asandisele izisebenzi sakubona bazalwane ayikho into efanele ukuthi yande endlini kaNkulunkulu njengezisebenzi ezothatha indaba kaNkulunkulu zidlulise indaba zikaNkulunkulu lithi iBhayibheli asinxuse uNkulunkulu asandise asithumelele abanye abantu abazoba yizisebenzi ezodlulisa umsebenzi kaNkulunkulu haleluya ngoba ukuvuna khona kukhulu kodwa inkinga izisebenzi ezidosana namhlanje ngifuna sibheke le ndaba ukuthi ezihamba lapha eminyango sesegcowini kubalulekile ukuthi size kuNkulunkulu egameni likaJesu mase sifikile kuye kudingeka singene ebandleni manje sibe ingxenye yebandla siyezwana bazalwane ukuba ingxenye yebandla kunama-benefits wakhona ngoba awukwazi ukuba umntwana kaNkulunkulu ogcine khonza yedwa esekhaya ma umntwana kaNkulunkulu kubalulekile ukuthi uhlanganyele nabanye abazalwane Hebrews chapter 10 verse 25 says kubalulekile uma umntwana kaNkulunkulu uhlanganyele nabanye abazalwane ungagcini nje ngokukhonza uwedwa uyikulela nje uwedwa uthi nje ngiyakhonza mina kodwa ngizongihlayela ekhaya ngoba abazalwane bayakhubana sontweni
abazalwane baqhuba abantu baqhubeka baqhutshwa abazalwane kuze bengathi baqhutshwa uNkulunkulu. Sanibona abazalwane baqhutshwa abazalwane kuze bengathi baqhutshwa uNkulunkulu. Athi umuntu ekade enza kahle aqhutshwe umzalwane bese ukwenza into enhle enzela uNkulunkulu. Eqhutshwe umzalwane. Yingakho uthola ukuthi sikhona siyakhonza kodwa sikhonza uNkulunkulu sikhonza abantu. Ngoba ukhonza uNkulunkulu ngisho ungaqhutshwa ubani ekholweni nasendlini kaNkulunkulu wena uyeke ukwenza into enhle wenzela uNkulunkulu. Ngaye ukuhambule esinye mhlawumbe endawo lwesini. No wena ukhonza uNkulunkulu ukhonza abantu. Ngaye ukuhamba inkonzo zabantu abasha mhlawumbe ehlelwe ngami inkonzo yabantu abasha. Cha wena kusuza ukukhonza abantu. Mawukhonza uNkulunkulu awuyeke ukwenza into enhle uyenzela uNkulunkulu ngoba u-understand leyo ukuthi angenzela abantu ngenzela uNkulunkulu. Uma senzela uNkulunkulu sithi noma ngabe yini engeza kithi izohlukumeza izosiqeda amandla kodwa sizophela amandla ngoba senzela abantu senzela uNkulunkulu. Abantu bawumane nje babe uBhayibheli. Abanye sihlangana nabo nje. Kwesinye isikhathi abanye bazosikhuthaza ukuthi sikhonze uNkulunkulu kangcono. Kwesinye isikhathi abanye bazosichallenge ukubheka kahle lento esitholile uNkulunkulu siyayazi ibiyiyo yini. So yingakho kubalulekile ukuthi ube careful. Mawumntwana kaNkulunkulu ukubona ukuthi labantu abakusarawundile bazokusiza ukuthi ufinyelele kalula uNkulunkulu noma bazokususa uNkulunkulu. Ngoba uma sizwana nawe uhlezi ungilethele indaba surely uzomsusa uNkulunkulu. Khona abantu abaziwa kahle ukuthi indaba itholakala kuye. Manje nakingakho kubalulekile ukuthi mawuzwana nomuntu onjalo zama ngayo yonke indlela ukuthi uqhele kancane. Because inkinga lezama abajolayo baziwa kuye. Hallelujah. Omunye wadehleba ngomunye waziwa kuye. Hallelujah. Bonke abantu abambi baziwa ngesikhathi efike ezoxoxela. Angithi phela nawe umuntu. Ingqondo iyathatha iyabena. Ukuthi ayazi impela ngale ngambona. Yazi nahlangana naye lapha emakethe ehamba nosista uBra. Kanti nje wena usuxoxele umzali noma inkinga uzobona wena. Yingakho lithi iBhayibheli ukujwayelana nababi bonakalisa uyiphatha kuhle. Abanye abantu beze khona beyimisele ngokholo afike khona athole umzalwane. Akade ngicela uyakhola. Avela afika umkhiphe ekholweni. Uphinde nawe sekufana naye. Phela abazali usathana waxoshwa emazulwini. And ukulwa kwakho usonke asifana naye. Ukuze namhlanje ngena emgodini ethi iBhayibheli uzokungena umkhawulo angene nabaningi. Isikhathi esiningi umuntu oke waqoba noma ojolayo uyafisa kanti abanye abantu bangajola. Ayikho namhlanje bazalwane. Oh yes, ojolayo uyafisa ukuthi abanye abantu ukubona bahlanganisa amakhaphuli uyabona ukuthi usibandana. Inkinga lento sekuyo yena ufisa ukuthi nabanye abantu babekuyona. Hallelujah. Funda verse 25. Hebrews chapter 10 verse 25. Singabuyeli ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabantu. Kepha masivuselelane ikakhulu njengoba libona usuku losondela. Asingabuyeli ukuhlangana. Lisho njalo iBhayibheli. Noma likhuluma kanje liyasiphoqa. Singabuyeli ukuhlangana. Singabuyeli ukuhlangana. Singabuyeli ukuhlangana. Singabuyeli ukuhlangana. Njengomkhuba wabanye. Ngoba bakhona abanye abantu abahlanganayo. Sanibona bazalwane. Mawedla njalo la kusibusiso mdakane drive. Kuneyindawo lapha mawuyela ngasekupheleni kwawo. La ofisa khona kunezakhiwo ezakhiwe lapho ukuthi kuhlangana abantu behlanganela ukuthi bayagroupa, bahlanganela bayajive, bahlanganela bayaphuza, bahlanganela ukukosa inyama. Kuyahlangana nakho. iBhayibheli lithi nathi-ke makholwa asinabuyeli ukuhlangana njengomkhuba walabanye. Singabuyeli ukuhlangana. Mese lithi kakhulu njengoba sibona ukuthi inkosi siseduze.
kulula nje. Kubalula ukuthi uzala hlala ngayo kodwa uma nje kodwa afuna ukuyibuka ku TV athi angisayike enkonzweni namhlanje. Uma nje kodwa afuna ukuyibuka ku TV athi hayi enkonzweni angisayike namhlanje ngizobuye ngenyini. Naye sobenza aphinda abone enye emnandi angayi. So kubalulekile sihlangana asibe sebandleni ukuze sihlanganyele nabantu. Uma izolo lihlangana nobaba neinsizwa, izolo nozila insizwa nobaba. Saturday kuzohlangana intombi. Ufana lawo makhathe khona hlangana mntakababa. Hayi hlanganela mntakababa. Ungathi umuntu osifazana kuthi kuyahlangana ulesine kuyahlangana wena ungabili uhlala bese ekhaya. No, hlanganyela nabantu. Unless ukhona into enkulu ephoqayo ukuthi ungayi. Sakubona bazalwane. So manje iye ukuhlangana njengokukhuba waba. Ngicela ufundele sithe umfundele Matthew chapter 14 from verse 13. Where's the jar? Wathi uJesu esekuzwile lokho wamuka lapho ngokhulu waya endaweni eyihlane eyedwa kepha izinqubu zathi sezikuzwile zamlandela ngezinyawo ziphuma emizini. Izwi kaNkulunkulu elibalulekile bazalwane ngoba ngesikhathi sikhulumiswa kaNkulunkulu abantu kufanele bezwe. Yingakho uma umzali wakho usindisiwe zifike izwi kaNkulunkulu. Ngoba ngisho utshela umuntu ngoJesu kubalulekile ukuthi ufake izwi kuyona yonke into oyenzayo. iBhayibheli uma lithi izwi kaNkulunkulu alihambe kuye lilambaza. Ngempela izwi kaNkulunkulu alihambe libuye lilambane. Lithi iBhayibheli sebezwile abantu bonke izinto uJesu akade ezisho ngehla. Lithi iBhayibheli bamlandela lezi zinqubo zamlandela. Kuthiwa waphuma wabona isinqubu esikhulu waba nesihe ngaso waphulukisa abagulayo babo. Nala exact njengoba lesifunda leli verse siqale ngalo. Lithi iBhayibheli uJesu wabona lezi zinqubo waba nesihe ngazo. uJesu akajabuli nje mayebona izinqubo eyingekho emhlabeni wakhe. Siyezwana bazalwane. Bonke labantu abafowethu nodadewethu nomzala bethu nabangani bethu esikoleni nalabesifunda nabo nalabesebenza nabo, as long as bengekho embusweni kaNkulunkulu, uNkulunkulu akekho happy ngalokho. And udinga thina kube thina abazalwane abasindisiwe egameni likaJesu ukudlulisa lezi ndaba ezinhle kubo ukuze nabo bezwe ngoJesu mase beyasilandela. Ayikho into ebuhlungu ibandla abantu bebaningi kangaka kuthiwa ama-visitors uzothiwa welcome ama-visitors. Phinde futhi nathi sishaye izandla ey'nkulu sishaye ukuthi ama-visitors wena. Fanele usikhathaze njengabazalwane nabantwana bakaNkulunkulu ukuthi awekho abantu ekuthiwa ama-visitors or ayi-few abantu abama-visitors, most especially uma siyibandla elikhulu kangaka. One thing engayifunda ikakhulukazi nge-church growth ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi noma indlu ungayibona igcwele kangaka kodwa asidali ukutshela abantu ngoJesu ngoba ziba khona izinto ezenza ukuthi bona labantu esikhonza nabo bahambe baye enkosini. And uma abantu bedlule emhlabeni bengekho abantu abangenayo sifana njengesikhwama esinembobo. Nikhona bazalwane bakhona abaphumayo kodwa bangenayo vele embusweni kaNkulunkulu. Kubalulekile baba baningi kakhulu abantu abangenayo kunabaphumayo. Yini into ezosiza na? Into ezosiza ukuthi thina esasindisiwe egameni likaJesu asidlulise le ndaba. Abaningi abake badlala amabhanoyi la abaningi bethu badlala amabhanoyi. Abantu amabhanoyi abathuli abano-Facebook nje bazigayo uthi umuntu eposta into yakhe ku-Facebook bangene ne-comment usibanga angihlupheka ngaku-1 no-2 no-3 ngahlangana nosibanga nginikeza into ethiwa ngidayise into ethize ngangena kuyo ngathola imali ngendlela abahlupha ngayo. Uthi uyabaziba baye ku-inbox bakuthumelele lento. Yini indaba abathuli
kaJesu sesiyathula na. So laba bezwa basebemlandela uJesu ngoba uma abantu bezwile bazokhona ukuthi basilandele. Ukulandela kwabo thina balandela uJesu. Kuthiwa sithini? Selishonile abafundi bakhe beza kuye bathi le ndawo iyihlala isikhathi sesihambile mukisa iziqubu ukuba ziye emizaneni zizithengele ukudla. Kepha uJesu wathi kubo akuswelekile ukuba babuye baphelelina ukudla. Bathi kuye asinalutho lapha kuphela izigwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezibili. I-challenge esibhekene nayo kakhulukazi thina as pastors yile yokuthi uNkulunkulu akathandi thina as leaders and pastors, but uNkulunkulu uthanda abantu bakhe. Siyezwana bazalwane? uNkulunkulu mayesibiza usuke engasibizeli thina ukuthi kuthiwe nje nami ngifundisa umalunga shani zana thatha. uNkulunkulu asuke eyifuna kakhulu nayikhathalela kakhulu abantu bakhe. Nikhona bazalwane? Yingakho la lithi iBhayibheli ngesikhathi emlandela uJesu abafundi bakhe babona ukuthi sekumnyama sekuqala ukubamnyama bathi Jesu xosha laba bantu. Wathi uJesu asikwazi ukuxosha laba bantu ongenanga sibaphe ukudla ngoba into ebalulekile kakhulu thina as leaders as pastors is to feed abantwana bakaNkulunkulu ngokudla futhi okuyikho. Nikhona bazalwane? So irresponsibility inkulu kakhulu. We have to prepare for this Sunday ukuthi ikuphi ukudla abantwana bakaNkulunkulu abazokuletha. Kwakuyidala la abafundi bakhona babevula umkhathi. La iqondene kwanesithupha siyofunda leyo verse. La iqondene kwanesithupha siyofunda leyo verse. No, as leaders we need to prepare ourselves. Isonto lonke si prepare the message abantwana bakaNkulunkulu abazoyithola ile ukudla kubo. Ngoba uma sibanikeza ukudla okuright bazothi bephuma beyango bebhekana nempilo bazobe bazi into right yokubhekana nempilo nendlela right yokubhekana nempilo. Yingakho kwesikhathi ama-messages a-excite abantu ezabaphume bangakenya awamakho umuntu awalakhi ibandla awamakho umuntu into yakho umuntu iyona ukuthi abantu bahlale kanje balalele izwi kaNkulunkulu likhuluma lingene kubo mase beyalenza. Namhlanje kusenithi kubalulekile uma ususingama-leaders masifika phambi kaNkulunkulu ukuthi abantu bakhe sibaphele ukuthi badle. Uma sibapha ukudla okurongo sizojajwa ngalokho. Sithole a correct doctrine, isifundiso esiyiso esizonikezwa abantwana bakaNkulunkulu badle isifundiso esiyiso singabanikezi ushevu. Nikhona bazalwane? Ngoba uma usukhona ebandleni ungatholakali yonke into ekhona phakathi, yonke into ekhona phakathi, yonke into ekhona kuthiwa kuyakhonzwa lapho phakathi, kuyakhonzwa lapho phakathi, uNkulunkulu umuntu ukuthi wena ukuthi uNkulunkulu munye bazalwane. Hayi uNkulunkulu munye impela kodwa ngalesi sikhathi akusheve endliswanawo. Sithi nomzangathe sambana umzabane sindisiwe kodwa simbone ngenyanga mesebela ngaphambi ukuthi usekhuluma ilanguage. Usekhuluma ilanguage. Le language ayitholanga kwisifundiswa sala ekhaya. Uyithole ngaphandle hambile vashi. Wayitholela abanye abayidukele naye bamdukisa. uJesu kuNehemiya chapter 24 ethi qaphelani maningadukiswa umuntu ukhiye uNkulunkulu awubazali kulesi sikhathi manje kwande abadukisi abazodukisa abantu abaningi. Haleluya. Musu bawuvathi. Angazi ukusabamela la athi awufike ngala. From induction la bakubuza ngexoxa angaze ngekwelinye isonto from usuku le-induction la was September last year angaze nabantu bangawuthi awufike ngala yebazalwane ngoba ziningi izinto ezila ngaphandle. Ufika bayindawo ushumayela
ikhishwe lapha emsamo thizeni. Siyezona bazalwane. Athi nje umuntu yoshumayela uJesu ephila noma mbaza abantu banjani kodwa mina ngiyoshumayela uJesu ephila hayi bojani. Laba abantu before banikezele la pulpit labo liqalela khuyela emsamo thizeni. Maninga boshela jobeni nini nabangakholwayo. Phela lento umoya. Umoya. Into umoya inkinga kakhulu ingena ngendlela. Ayifani lephathekayo umoya. Ispirit. Into umoya ingozi kabi. Ayidingi ukuthi ngifike la ngikhulume into yalowo moya. Ngifika ngikhulume ngishumayela uJesu esindisa. Kanti umoya okuyini ebusukreda baza baba umoya ombi. No, akudingi ukuthi umuntu masengenelwa umoya akhulume into zabo lo moya osungekile. Emelejela ngaphambili wathokamisa izandla wathi akakele imazala wathi akakele imazala senze njalo uthi umoya uthi yakhoda ekhaya ubona baba ekhaya ukuthi akashaye wewe uboselo uzonjela kade ngibona ngilapha emgozweni bekuthiwa akakele ithi kuthi akakele ithi kubalekile mawususindisiwe ube sebandleni. Zonke inkonzo ezikhona ukholwa kakhulu ubona njalo ukholwa kakhulu lento izwa ngaphakathi ngibona lapha kimi bese mhlanzi hayi ziningi izinto ngaphakathi futhi abebe ngomanayo abantu abafuna ngakholwa bamena wena ukholwayo uqale nomuntu uyambelesela kanje msindisiwe engifuna kanje into yakhe akandaba nabangakholwa ufuna wena ukholwa abangakholwa vele banayo kodwa wena okholwayo ngithi mina masibhukuda laphana ebeach mawufika ngibhukuda laphana ebeach sengimanzi la ngibhukuda kuqhambe nami baba uNkosi egqoke isudu yakhe emuhle nje umthele ngamanzi noma uthele baba uNkosi ngamanzi ubani azaqasuka kuthina sobabili umuntu azaqasukile oclean ongangenanga emanzini ngoba yefaka isudu yakhe yomini mina noma ngithela ngamanzi mangibonile mangivele ngemanzi lo yabo omile uyena ozongcola uyamgcolisa ngalamanzi. That is why thina silibambe ivangeli silibambe kwamphela silibambisise ngoba laba abantu abangakholwa noma bangangena kulesi simo noma bangayidli nalehlatshela amadlozi akuthi shubo kodwa bayidla wena ungena yiyo ngenze ngibaphoqa yabo nababa nami ngekhatheni isimanga ngenze ngizohamba nje ngofika ngikhuleke bese ngiyahamba afika khuleke ngisahamba nayo yonke leyo isikhathi esiningi abantu abahlaba lezi inkomo abahlaba imbuzi abahlaba basuke bekhipha amabhali lamabhadi ayabo ngoba sabonile amadimoni ekhaya ethi Jesu usikhipha lesizoyapi afuna la esimanga khona lithi iBhayibheli azathole ingulube angena kuthi mayiphuma lemoya ayiphumi nje ithathe moya iphuma yabibe impela ngaleza ikhathi sasimasiphile emzini nomuntu ukukhuleka kuthi unganiki ngisho dongeni ngoba isiphuma leyo awuyazi ukudla kodwa bayithatha abantu imoya bayithatha kulezi zinto abayihambayo kunjengokuhamba nje ebhekishawa kuyintombi usindisiwe yentombi engasindisiwe ewunganabo ubuze umfreda uhambe ibhekishawa yakhona hayi 2 years time sizohambe yakho isimo wasihamba nomoya
shara osisi asehlelwa abanye osisi phakathi ekhosini uzasobe khona abahlelayo ubhizi ngamhlelela baby shower basisa baba awusengena la ngokugqibela wayesethi ziletheni lapha kimi wayeseyala izinqumo ukuba zihlale phansi etshanini wazithabatha izikwa imasitheni nayo phathe ngithanda kakhulu bazalwane lithi iBhayibheli lezinqumo ngesikhathi emlandela uJesu ebona ukuthi sikhathazekile sihlakazekile nayo because thina as leaders fanele sikwazi ukuthi sibasenza abazalwane ukuthi yini into abayidingayo masiyosinama i-guest speaker ukuthi ayizokhuluma sizoya sihambe nje i-guest speaker egameni lokuthi umngane wami ngiyamazi uyawuzi ngoba phela njengamanje sekunabantu abangani ko-Facebook bagcina bebemane amasonto ubothe yazi kuyadlala le nto kwanimpela abantu bazoshumayela bazokhuluma ebandleni ololayo usuke wazi ukudla kuphethe umuntu uphethe nokudla musuthi shole nalabazalwane baholayo bangasizakala ukuthola lokudla sezona abazalwane so kubalulekile abazalwane badle and badle ukudla okuyini lithi iBhayibheli lathi uJesu yini esingabanikeza yona laba bantu bathi hey Jesu kuyabheda kuwo lithi iBhayibheli lathi uJesu abazama ukudla kwatholakala ukudla lezi inhlanzi kanjalo nezimba uthi uJesu la aqeda ukufunda khona usithethe uthi uJesu bahlaliseni phansi ayukhiyeke lona uthi uJesu bahlaliseni phansi abakwazi ukudla lemini mawususindisiwe wamukela uJesu oba yinkosi nomsindisi there is a time efunakalayo efanele si-arrange thina kakhulukazi as leaders ukwenza ukuthi wena uzuhlale phansi inkinga sithi sifika ngesikhathi ukuyaphezulu lapha uyaphambili ungasatholanga nethuba lokuhlala phansi awuphinde lo vesi ngoba abazali masangabambe ayibaluleke kakhulu wayeseyala izinqumo ukuba zihlale phansi etshanini uma sewufikile mntakama wasindiswa wamamukela uJesu eyinkosi nomsindisi hlala phansi etshanini ngiyayithanda le ndaba bahlaliswa etshanini ngoba utshani luntofontofo utshani lukwenza ukuthi uhlale ube-comfortable nikhona abazalwane ngoba mase siletha lelizwi kuwe fanele ulithole nawe u-comfortable uhleli phansi uthini uDavide uthi uDavide ungiholela ngasemanzini ophumula awesilungu ebeka kahle ukuthi amanzi athule ngoba ukuze imvu iphuze kubiza ukuthi ayiwafika amanzi ethule because uma amanzi ethule yonke into kuba clean ukwazi ngisho ukubona phansi ukhona phakathi emfuleni uma amanzi ethule sezona abazalwane so nathi kubalulekile ukuthi senze environment ezokwenza ukuthi kuthule kube setshanini uma thina sifika siba la phezulu siphethe ubhushu sihamba abantu sigenza abantu senza ukuthi kungabi utshani obuzokwenza ukuthi umuntu abe comfortable siyazona abazalwane remember lena siyona yethu lento ingeyakhe uma sima fanele siveze yena uJesu ephilise sindisa so lithi iBhayibheli uJesu wathi abahlaliswe phansi mawungahleli phansi uvanzi wehlala nyumba kunezinto ongasungayithola uma sizoqeda la wena kunenye inkonzo saphuthuma kuyo nokunezinto ongasungayithola njengamanje uhlela kumnandi uthi uqeda nini lo baba kwangendlela kunenkonzo enye ngisaya kuyo uqeda nini lo baba lento engiyidiliva awuyizwa ngoba inhliziyo yakhe iyayaluza ehlala nyumba ujahe somewhere hlala phansi relax
wazihlephula wabanika abafundi izinkwa abafundi baphakela iziqulu. Bheka. Lithi iBhayibheli uJesu wathatha lezinkwa eziwu-5 ney'nhlanzi ey'mbili. Wabheka phezulu. Ngoba lapha phezulu iyona source. Hallelujah. Siyezwana bazalwane. Phezulu iyona source. uNkulunkulu iyona source yethu. Whatever thing esinayo noma ingayincane kangakanani. Uma sizoya kumnikazi wayo. Elithi iBhayibheli konke kwenziwa uye futhi konke kwenziwela yena. Lithi iBhayibheli yena uJesu khona uNkulunkulu wabheka phezulu. Ukudla sizilethela khona. Fanele ukudla siya nalo uNkulunkulu kuwele khona uNkulunkulu asitshela not lo asibona abantu lo ungahamba nabo. Kubalulekile ukuthi siye kuye engumqalisi nomphelelisi wokuphila kwethu. Badla bonke. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli uJesu wathatha lezi zinto wabheka phezulu waseyihlephu mehlephu wanika abafundi bakaJesu bawu-12 wanika bona ukuthi abafide lama thousands wabantu. One thing engiyithandayo babunkosi yilo ukuthi akekho umuntu kulaba bantu oweza wazosiza abafundi. Kulabantu abahlaliswe phansi irresponsibility yabo ukuhlala phansi. Siyezona bazalwane. Hayi ngisho ukulekelela laba abanikezwe uJesu bahlala phansi. Nabahlali phansi lithi iBhayibheli bahlaliswa ngama-groups. Ngiyayithanda i-KJV because i-KJV ibeka kahle ithi bahlaliswa ngokwama-ranks. Ngoba ngisho sesikhona abazalwane bayathanda ukuthi hey thina sabazalwane siyafana nje siyalingana cha abazalwane. Lithi iBhayibheli uJesu ngesikhathi bahlalisa phansi bahlaliswa according to ama-ranks wabo. Nikhona abazalwane bahlaliswa according to ama-ranks. Manje umuntu ngiyahlala la kuthiwa azohlala abafundi zohlala abavakeli bathi ngoba benjani hayi hlala phansi uzohlaliswa ngokwe-rank yakho. Lithi iBhayibheli bahlaliswa ngama-groups abanye by 100 abanye by 50 and there is a reason abanye babehlaliswa by 100 abanye babehlaliswa by 50. There is a reason for them. Akikho lapho namhlanje. But okumnandi bahlaliswa phansi. uJesu wathatha wahlephula wanika. The more Jesu ahlephula is the more kudla kuqhubeka kungapheli. Emanikeze bakwazi ukufika these thousands wabantu. Sanibonani bazalwane. La okhona even resection of yona or a branch level aneliseka yilo uNkulunkulu ambeke phambi kwakho. Siyezwana bazalwane. Njengoba sihlaliswa ngokwama-ranks sahlaliswa ngokwama-groups ungajahi ukuthi ngiyaphuma la bawu-50 la ngiyalapha la bawu-100 hayi hlala lapho ngoba uhlaliswe lapho. Mawuhleli lapho la uNkulunkulu akuhlalise khona uzobona one day ama-benefits wokuhlala khona. Ihlaliswa ngo-50 na-100 kunesizathu salokho and nawe la uNkulunkulu akutshale khona ngabe i-homestead ngabe i-branch akutshale kuyo hlala khona and wenza izinto zakhona. Because lo esikwamukele enkosini sikudlulisela kuwo ukuze nabo badlulisele kuwo. Siyezwana bazalwane. Analyse ungajahi ukuthi hayi nampela la nampela ngikhona lapha nensuku nami ngifuna ukusiza la nami ngifuna ukwenza ngifuna hayi hey sangamiswa athi
hlala phansi relax kwakho sikhona isikhathi esiright uNkulunkulu azokususa la ukhona akubeke la azothanda khona kuthiwa nje badla bonke basutha babutha indisuluka esele abantu abangabazi khona sekukhulume kangaka bakhona bathi ayikho yonke le yini inkinga akafuni ukudla konke uzophuma la elambile bese gijima ke aye kwenye indawo into abantu behlebenyuka idla ukuthi abantu behlebenyuke benziwa yidla okwethu ufika abantu bahle basuthe ukusutha kwabo kwazi basiza kulezi insuku kuzoshayisa lela besasutha ingakho ke uma sesidlile la fanele sifana njengebandla laseBerlin ngiyakhumbula ngithi ibandla laseBerlin elithi babe babesebekhulumile abapostoli ngezwi kaNkulunkulu bagodule bona baye emakhaya baphinde balihlolisise kahle la mavesi sosikhuluma ngapha hambe ekhaya uphinde ingakho esontweni umuntu uphatha into ey'thathu please umuntu ayiphathayo esontweni ey'balulekile number 1 iBhayibheli number 2 ipeni number 3 into yokubhalela awukwazi ukubamba wonke la mavesi ewafundayo ayikhangisho ngathiwa ikhompyutha usmaki kangakanani awukwazi ukubamba yonke into engiyikhulumayo ma uyasontela uhlala phansi and take notes amanothi abayizolo ubishop uthabetha ekhuluma la ukhuluma i-hour no half agcwele la because esontweni ngisho ngathi uhlala kangakanani mancane amathuthu bambe zonke lezi zinto webazalwane niyazi ukuthi uNkulunkulu uma esenza ukuthi kukhulunywe ngento ethize bandleni usukazi ukuthi esikhathini esingakanani abanye bethu bazohlangabezana nenkinga efanayo uthi ubhekana nenkinga esesadlula ke basakhuluma ngayo kodwa inkinga wena uzange uzuyithatha ibale phansi ubone uhlangabezana nenkinga so kubalulekile ukuthi ube sebandleni mawusebandleni uhlaliswa phansi wondliwe khona usuthe futhi kubaleke usuthe khona lithi iBhayibheli ngesikhathi esebedlile uJesu wathi aqoqa yonke imvuthuluko maqoqa le mvuthuluko yanelo basikida bawu12 webazalwane uma nidle kahle nasutha kuzoqatha ke imvuthuluka enawo fanele masiphuma la uyithathe kungadla omunye umuntu emsebenzini osebenza naye kungadla omunye umuntu esikoleni ofunda naye ngoba uma ebhekene nenkinga uthi hayi esontweni izolo bekukhulunywe bathiwa usuthatha lokho okudlile nawe usudlulisela abanye abantu aniko namhlanje indaba yokulahla izinto izwi laNkulunkulu alivuma ingakho masabazo kufanele siqaphele imvuthuluko ayilahli imvuthuluko iyakwazi ukwenza abanye abantu uthi unyemeza kuJesu uthi uJesu akwazi ukuthatha isinkwa sabantwana bami ngisinike zizitho uthi yena nazo ziyakwazi ukusutha ngemvuthuluka nje wetafuleni kukhona abanye abantu abasemnyama abasuke bedinga ongena okuncane kwalokho esokutholile sontweni mashunyayela lapha emnyama abadinga bona nje abadinga ivesi elilodwa elifundiwe kulamavesi amaningi angayo umuntu asizakala ingakho kubalulekile uma sizenkonzo asibeni serious sazi ukusenzana baningi abantu abezenkonzweni omunye umuntu kube ngathi uphoqile ubuke ngisho ukuthula ohlatshe ukuthi azi akekho la ngathi ngiphoqe wathi wayiya ngekhaya sanibona bazalwane sengihlala phansi kubalulekile kakhulu ukuba sebandleni ebandleni uhlaliswa phansi ebandleni ufundiswe ezinye zezinto efanele ukuthi sizenze ezisikhathi siyaphambili ama-Bible study because ama-Bible study asisiza umzalwane ukuthi akwazi ukuthi afundiswe zonke izinto imtiko masilapha amaSunday
asikwazi ukufundisa kahle ngendlela eyiyo kubazalwane. Kodwa uma sizasingathenga ama-Bible study, imood yakhona i-relax, kuba lula kakhulu ukuthi abantu bakwazi ukufundisa izinto eziningi. Nazi ezinto ezibalulekile zokuba sebandleni. Ukuba sebandleni, number one, it gives you an opportunity to worship God and others. Kukunikeza ithuba lokukhonza uNkulunkulu nabanye abantu. Awukwazi ukukhonza uNkulunkulu wedwa. Ubona uma ufuna usebenza ukuthi ubimba kanjani. Awenze kahle mawena, engathi awenza kahle nabanye abantu. Siyezwana bazalwane. Number two, the word of God will build you in faith. Uma sibhekele kaNkulunkulu fanele kwakhe. Uma kuthiwa lasamakholwa fanele enda kuphuma la kuba yikholwa ngempela. Ngoba maningi amakholwa akakholwa. Number three, the gift and the talent God gave can be used to glorify God. uNkulunkulu akulethe talent ukunikeza ikhono, ukunikeza italent, ukunikeza isiphiwo esithize. Leso siphiwo leso siyasidinga ukuthi size la, ukuthi size thina sonke ukukhonza uNkulunkulu. Labazali babehlabelela nje ama-gifts abanawo, uNkulunkulu asisiza ukuthi sidumise yena through bona, silindwa yibona in worship and in praise. Asimbule njengoba bekwazi ukudlala ama-keyboard nje, basiza thina ukuthi sikwazi ukuthi siye kuNkulunkulu, sikhonze uNkulunkulu, sidumise. Laba bama-ushers njengoba sesingena nje bese nikeze basiza thina, basebenzisa ama-gifts abo okubekezela nokuma isikhathi eside ukusiza thina bazalwane. Number four, the word can be discouraging at times, but fellowship and interaction with others, with other believers, will be a great encouragement to you. La emnyango bazalwane konakele kakhulu, izimvu ikhathazekile, izimvu ihlakazekile, abantu bahlukumezekile la emnyango. Kodwa emnyango ukuthi mawuza la uthola izwi kaNkulunkulu, izwi kaNkulunkulu lelo lizokukhuthaza empilweni ezobheka nayo kusukela manje kuyakusasa kuya ngolesibili kuya ngolesithathu kuya phambili. So ukuba sebandleni ukusiza ukuthi uhlale phansi ufundiswe. Cela siphakame sibheke. Ayikho ebalulekile bazalwane. Njengokuthi ungagcini nje uba yikholwa eliripota uNkulunkulu. Fanele uripota someone. Fanele uripota someone. Fanele ube nebandla empilo ngakuwe. Fanele waluswe la njengoba salusa. Waluswe even at branch level. Fanele ube umuntu owaluswayo. Fanele ube umuntu oholwayo noholekayo. Ube umntwana kaNkulunkulu. Izinto zikaNkulunkulu zihamba sidlule ebantwini. uNkulunkulu asayinela abantu abathize ukuthi basize empilweni yethu ukuze sisheshe sifinyelele kalula kuye, noma simbone kalula, noma simazi kangcono yena. uNkulunkulu uyabasebenzisa abantu. Asikholelwa abantu, asithembele abantu, sithembela uNkulunkulu, sikholelwa uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu usebenzisa abantu ukwenza umsebenzi wakhe. Ingakho lesi iBhayibheli iyisebenza izinto zakhe. Nawe uyakuchallenge namhlanje, awube uzama ukuzakhela isiqubu ukuthi nami ngiyafuna ukusebenza, ngisebenzele uNkulunkulu kuleli bandla. Ngafamanga ngisho phambili, kodwa ngisebenzele uNkulunkulu, ngilanda abantu balandele embusweni wakhe. Ngoba basifika uNkulunkulu enye yezinto esizothola ama-blessings amakhulu nemiqhele enkulu masifika uNkulunkulu ukuthi bangakanani abantu esibalethe kuye, bangakanani abantu esiba-introduce kuye uNkulunkulu. Asingabi happy ukuthi nje ngiyakholwa ngi-right, ngikholwa ngede bazali ngikhulekise, ngikholwa ngede. Yini esingayenza ukwenza ukuthi nabanye abantu abasisayawudile bakhona. Abanye kubalula ukuthi abangani babo nabantu close bona ebandleni kube bona bakhuluma kalula nama-siblings wakho ukuze athole ukwamukela uJesu abe yinkosi nomsizi. Kukhona abantu esizalana nabo abangasoze basize, ngisho ungakhuluma ukuthi akakuzwa
ngokukwazi ukufaka inapeni. So ayikho leyo into ongamtshelayo. Kodwa mabuza abanye ekholweni ngesikhathi ezivakashile bafika abanye abangakhozi la ekhaya bafike babatshele ukuthi kuba lula khona. I-problem yethu ngisho sesinamavisa ngisho sesivakashile sike sikhuluma ngey'nto zasesontweni. Khuluma iy'ndaba zasesontweni. Naloba la ekhaya ungakhozi ulalele udaba ekameleni ulalele. Ngelinye amasuthi akayesontweni. Mefika la esontweni ufike sekubuza uyena lo wathi ekuthupha uyena lo wenza ukuthi ngoba ubeza zonke lezi ndaba esahlele ekhaya ngabozi sontweni. We need to be very careful. Yizinto esikhulumayo sesingasenza.